Turabashuhuje mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri cano yacu yitwa Rwanda Tudeyi, aho tugiye gusesengura iki gikombe cyacu cya 2026 Wadi Kapu cyahuriyemo ibyamamare byinshi, abasitari benshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu Wadi Kapu ya 2026 cyangwa se igikombe cy'isi cya 2026 kizaba gitandukanye n'ibindi byose byabayeho. Dusubiye inyuma gato, mu gikombe cyashyize ubutaha cyabaye 2022, hitabiriwe ibihugu 32, gusa ubu ngubu kuri iyi nshuro ya 2026 hitabiriwe ibihugu 44. Ibi bishatse gusobanura yuko ibihugu byinshi byabonye amahirwe byo gukinira irushanwa rikomeye. Igikombe cy'isi ni irushanwa rikomeye cyane, ibisobanuro bike hiyongereyeho ibihugu 16. Urumva ayo ni amahirwe akomeye cyane yabaye muri uyu mwaka wa 2026, adasanzwe cyane rwose, atigeze abaho pe. Impamvu ya kabiri rero, iri rushanwa rizakirirwa mu bihugu 3 icyarimwe. Ndakeka muri ibyo bihugu harimo Amerika, Canada ndetse na Mexico. Mexico. Bwa mbere mu mateka nibwo ibi bintu byabaho, kugira ngo igikombe cy'isi cyakirirwe mu bihugu 3 bitandukanye kandi bikorerwe icyarimwe. Impamvu ya gatatu, iki gikombe kiri mu bikombe byitabiriwe cyane, aho abafana babaye benshi, ni benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Ibihugu byabaye byinshi byitabiriye irushanwa, birumvikana n'abandi batitabiraga iryo rushanwa bitewe y'uko ibyo bihugu byabo bitajya muri iryo rushanwa, nabo baritabiriye, nawe baba bahari, nabo bari kureba ukuntu amakipe yabo ari mu kazi. Ikindi kandi urabona hariho imikino myinshi cyane, urumva igikombe cy'isi tuzakinjoyinga igihe kinini. Mbere cyarangiraga vuba, gusa ubu ngubu kizafata igihe kinini, tuzacyumva igihe kinini. Mu busanzwe muri Afurika haturukagamo ibihugu bike cyane, gusa ubu ngubu murabizi namwe abakurikiye siporo, imibare yariyongereye cyane. Iyindi mpamvu, iki gikombe cyagaragayemo abasitari benshi, hagaragayemo impano zidasanzwe, impano zikiri ntoya, impano zimaze gukura ubu ngubu. Like nk'ubu umupeti bita Lamine Yamal, iki gikombe nibwo abantu benshi bazamumenyeramo, bamusobanukirwe, ndetse n'izindi mpano zikiri ntoya zigomba kugaragaramo ari nyinshi, bitewe n'ibihugu byinshi bizaba byitabiriye. Kandi mbibutsa yuko abakunzi ba Lionel Messi, abakunzi ba Cristiano Ronaldo, abakunzi ba Kylian Mbappe, n'abandi bose, iki gikombe b'abasitari bose muzi baracyitabiriye, bose barahari, nimuze tukirebe, igikombe kiraryoshe. Niba wakunze ubusesenguzi bwacyo, kanda subscribe na like, kandi uduhe n'ibitekerezo kuri YouTube channel yacu Rwanda Tudeyi. Ndabakunda, cyawu cyawu.